ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar, your sustainable escape into nature's heart. Kira cekik. Di semua mungkin kenarnya saya ni. Tak mau yang. Musim yang tak. Tangpai saya. Vishal Pandey berutara cadukan mobile store JS Enterprise kebadan Laitumkhrah Shillong markhab bak Laitumkhrah Police Station hakar pulai truk uyayong arajar pusa ulam mudai dak ejahar haki pulet jang Laitumkhrah Police Station ban pentip bahakar pu artruk benayayong arajar pusau hakapor ke masau shiteng janmien kuwe ke mobile phone iPhone kebadan yu email number Lai San, not Lai, San Hendriu Iwe, Kendai Nyo, Hendriu Nyo, Kelasyak tu na pot dukan. Lepentip bahak kebai day bat kejing syatu jong kani ke mobile phone. Layu ring dur lut na dong syadong limba ke CCTV kamera bala pendat hapok kani ke dukan. Ha ke bala lak ban yoi syena wat ke dur jong ki berik bedan keti ha kani ke kam. Lute. Kira cekik. Di semua mungkin kenarnya saya ni. Tak mau yang. Musim yang tak. Tangpai saya. Kes saja minusnya, kalau ini kiwan lain pun, kiwan tuan panggil bayan ini, kalau aku ini kipan tu batu na nampak apa gaming, kipan proses sahaja. Kalau aku ini kita di mobile, kita ban distract sekarang kumai itu, hatu ko pa bay yo bentuk deh, itu bay dohan tekendam, jangan aku keniru kabiang ni proses jangan niru, tengok ngahot kabiang, tetang cik teman hi. Dia ngapai nak cakap. Yang Nongtuh pada anak iba, ki Allah yang apa, rak pangkasan aja. Dengan dak besar dengan kawan pak nama pak itu pakasa. Tengok offer yang kini orang bilang ni pakaian sih semua. Sekali masih doktor untuk dia Allah apa pangkasan aja ni dengan bisa ngamdan sudah kat raja. First yang kita kat raja. Ada yang ada sini itu kapun dia ki Allah pangkasan aja gitu. Jadi ni nak hidup. Dengan kembangan itu juga bawa stok aja. Kum lah saya ini setiap di wan ikrai itu bawa nak stok ini. Dengan cek kamera itu dengan saya ibarat nak sini kami pakai sini ke iPhone 15. Asyam dolar di nyok saja. Kini yang dah tiba di ini iwan nama aja saran customer semua. Untuk kehidupan ini dengan ini tambah kita kasih.
Negapol ngadan mga ngadan si IBI Shibu Mama dan Vicky nang kaibi perlok ni terakhirnya dan sama kena deal pada mga marway kena case ni ya stage itu case yang betul betul kita kalau kamu pet itu tu kita tu kasih Wait, dapat actually kita sudah play mah ini gitu kan. Gimte ber actually di staff chonga bala ajak ke stock. Next day ngawan ngala check ke stock gitu gitu. Ngala siang kumbaduna ke stock kan. Ngala check nang system chonga move along. After that ngala check ngala yo bala ajak ku ke stock. Ngala aku mau mam dan stock. Ngala check lot men step ke dan ke stock. Mara jo check ki stock everything on tally. After checking ngala yo ku la ajak. Tengah lah suspect baik kedai kita ski. Tengah lah yoi kita ki lain gut pernah CCTV footage kalau yoi after kalau yoi kita tengah lah lebih korba check ki stock dan don ki stock itu. Korba ki let dan stock show. Tengah lah suspect baik dai maki ke. Tengah lah constraint baik aku tu pas CCTV footage betul baik tu. Tengah lah yoi. Kedai gitu. Actually aku tu ski petang tiang ngamdan dah kan. Let dan kam there dan mga bisa ay banrum dengan helmet kan itu kan any shop room asal ni day ban shop dorong helmet nama balai ada ki pom helmet ki room dan intention besi itu gitu video di brio bawan ta ngaku apa ong kisiau noi mang idang sudah play kene ke dukan dang brio nai tu tak satu entah either ta ila lap ni kita ada CCTV footage ki day lain ngot ila lap ben just in another 1-2 days ki ila lap be gitu lada kuat kan orang lada fill up gini gini solution orang show information ini ngila top contact number tu ngila ada FIR ru berok itu ki jaba jiak ni CCTV footage ni police itu dia then ni kuat ban orang page husiar hakin gini gini bawan bukan dan intention lada fill up ini complain ber police namar kadai ka di stom jam ni gila kre gila try kat do ban set up business kini show one show Kamday ka mobile ba siya jala razaro day ki mobile costly expensive takin no ta shu siya bhai ni kum bijay ha ila de bu meneni actually ila tip ila let IFI number ila de track nang to na SP office to gi you ila track hado menta pat on right number na switch off kila let tracking whole system in just 2 days ki police to kila pop up ha kata every detail kila pop up laingon ila wat ka dero kidai ki tang ro kita lawat tang ta exact location yang kini patte pre namar kini kidai kum drug peddler no jodam ra shi chaka ta